Recite. Evo, danas poštar istup Josipa Dabre. Koga? Sa puno toga... Ne, ponovite, koga? Čuli ste. Da. Sa puno toga vas proziva. Kaže, raspolažete informacijama kojima bi trebao raspolagati samo DORH, samo policija. Spominjao je prometnu nesreću prije 16 godina, tako, vaše služenje u GNA. Evo, sami izaberite na što želite odgovoriti. Ma gledajte ovako. To su jedne te iste ponavljanje, jedne te istih laži koji se svaka 3 mjeseca ponavljaju. Ja nisam dostojan s takvom intelektualnom gromadom ulaziti u raspravu. Nisam ja na tom intelektualnom nivou. Ja sam ipak neki čovjek koji malo je manje od njega napravio u životu. Malo sam moram biti ciničan, ali nemam drugo šta da odgovorim. Ne želim svaka 3 mjeseca odgovarati na jedna te ista pitanja. Što se tiče ovih stvari kojima pričate o nekim informacijama, pozivam vas novinare, svako ode u gostionicu, to je trgovinu u Otoku gdje piju pivo, iste te informacije mogu dobiti. Evo, samo toliko.